sana simang istorya daan layad kanu ay tut-uwa. Way mag-istorya kuno sinoy iyat nina tanay enggay mabakas tayan magadi padasta nulang malakuan natasay iyunungan ikarigatan muray amoy amin ay inlagbuan nami pusok ay enggay nakgawat en malablabsan kataw-tawen matap-tapyanan en tumaytay na layad ay tutuwa si undaan kan kanan intupay di kadam di kakud man paidam mas kaw ay pusok taeng kakud apuyan barbareng kud adino nan biag ku et bunggan adoy na abat kus makwanin na ipusuan intalek ko amin tan kanak nusay kagasatan kapigatan payan magadanas maanapan kakaasipay ng pusok watdanan ay ayaman tut-uwa ay layan intupay di pang-anapan linik mo't kun lubong yan magakas enak na datngan ay kakuta agasam nan puso'y naiyaw awan taman gibus nan inagaw ay panugugaan layad ay tut-uwa si undaan kan kanan intupay di kadam adi kakud man paidam mas kaw ay pusok taeng kakud apuyan barbareng kud adino nan biag ku et bunggan Manati akay waday dumteng tus kap nekan layad ay bukbukod ko din para unsaken adi kakun man baybayag tanay madanagan nay amoy ng taon inayan di kabakasan layad ay tutuwa si undaan kan kanan intupay di kadam adi kakud man paidam mas kaw ay pusok taeng kakud apuyan barbareng kud adino nan biag ku et bunggan tut-uwa ay layad intoy na dip-dipusam tut-uwa ay layad pikan ay mapadasan tut-uwa ay layad adi kakud man paidam sud-sud ni kamang namnama sin umaliam Ayupay kay man taumdan na ruway makiya sa waam ay layad napunta ang puson bili ay nabaakan ay tanwad ay napaakan
tilugan. Di baribautan ng padasam, way dumtuntos kagasatan. Warak met ay manlayat sa ibaron di kaigurutan. Magayon ka panbabainan tanman isutay na baakan. Saktan kumayang ka malaydan, diyan ka maipusuan. Adi ka man papaidam, na bakay kapipintasan. Gawat ko ng kabon niyang tagwata ay man katuluyan. Ikarkarik ay ansaktan, magayon ka panbabawian. Adim sinup o binusik ang tanman pataraken dana. Mayat kanon na kay nusik ang tan sigurado din layat. Di nangilaan sis isutay na baakan. Masutangak kanda makeusang tan magayanda kabada. Tasinakay man sarden, taway kamay mangdendeng. Nemadim kuma bay-bayagen, tanam mamayat nan tuhun. Ay maasyan isa kasasaad mo. Nuililaksi siya harap pulos malakdan. Ay maapalanis na gasap ng sita. Lausak respeto kailangan. Gemerak masaksakan, subay-bay handakan. Harap makikibiyang tanwadan takayusan. Gendo maumaka yan warak sina. No sa
daya pagpagarupan ay manaram kaunsaen kanamsaken dilaylay daw naibkatanen mo nam pangaasim maawata nuuyak kay mansigaan sanlayad mo'y kan-kanam tay may pulusin kanam naman nukumang kanagmakan sanlayad ay ibagbagam tay kumot kuot kay man grasya say inuundan nataraki kamot kay man ad-adoy mailawan ad-adoy man piliang babae ay kap-kap na kap pakawaneng kalalakyan entaman binarkadaan uray ngan diyak ikan adi sunggap sin kanam naman gayam ko pasensya ka nang disturbo akan sika gayak mo't ginagara ay maawis na namrik na adikan madandanagan adik pulos liplipatan chimpoy nan amamuan yaun tanan sisiyokan ipasnak mo'y manluwalo way bakenak sigasat mo mansag ang kan Diyos Apo siyala ang di makaamo sila yan ay gasat mo Man kim 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 ay talaw Silaw ang puso kay naulaw Si Melanie day naritaw Man kim kim ay talaw Ay tutuwan kanandan sikar May dawat mun kedawan min sikar Nayanggay ka sinamnama Sin problema madama Isundi sweet peas Inaiwanak na Kinauskila ke Manila Sinimoy ay tuwan Nakagraduar na Na'y magabay lang Isumaan Man kim ay talaw Ilamkot puso kay naulaw Si Melanie day nalitaw Man kim ay talaw Man kim ay talaw Dear Kuyang, narigat po di mananap si Ugaya. Ngamuwada man din ang mamukay pukaw o itakina ka sa kanag Amerika. Uray adam gadan man tawag, pinumantitek siya.
Tan isupay rin magastos mo slow mo. Love you, love you. Mwah. Melanie. Kanandan magamit kaloy problema na bakay manlayan siyungan ngamnay pagat maga ay laeng na barbarong wat na traffic na man kim 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 ay talaw silaw ang pusok ay naulaw si Melanie ay naulaw man kim ay talaw Sinaudi ay nan birthday magayak indaw dawat say gapus panriririang pangis istorya ayada pulos amo ay malayat magayang ay malayat Tanadiyak mani daw-dawat si pilak wano regalo makanay napot makdo magay amok ay malaya lumawat anak si pilak umungag pa'y nasinalkan siya tanu umali tempo na yadwatay man nasawa yanwadan to di panrugrugyan ta magayamok ay manlayat Tanadiyak mani daw-dawat si pilak wano regalo makanay napot makdo magay amok ay manlayat sinay matgamin dinin suron di napuwak way ba nagaya di malakuan di pilak Pinat ay nang runa at manin inay wanta umanay nas mangbiyag silayata amok pa'y di ay manlaya uray adak mani daw-dawa si pilak wano regalo makanay napod makdo upay adi ay manlaya nalaingak pa'y adi ay manlaya Hanggang tuloy-tuwan magakas maila Inaguyali na biyan hanapan ni ka harap matupulan ng ilaw kunsik agtam ko masinam naman layat kunsik ahaha 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 kinman kalata magari pakadam nuwin to din mayam yan magayin bagam no sino'y basol ko pasinsyam kuma hanggayin karuwak lasat aduay lulwa ahaha 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 bagan wag na ringsan ngunak ng tamtama
tamtamang timutok duwak sinigid dinay ay danan nuwaray malabas damagot lukad yumwat lan numilaan siyong marawida minsan hunap ng tamtamang manpapanimid sinan po hindi agdanan nuwaray marabas damagat nukadam gamadi dapay umilaw at kalabasdan ng tamtamang himutok duwak sinigid dinay ay daran nuwaray malabas damagat lukad yumwat dan numilaan siyong marawida swerte ka, sik ay pinili na, olay gugwapo akno sik ng ulay, no ka man isa, dawat kong agsakyo ay luwag. Nung siya'y namnamang na Adam baybay ang sisya Ay wanang layad yo'y ra Kanu paugaan na Hanting ak musika Ulay pantabuna sweetie ka ginayumam ngen sisya isong asik ay linayat na Lumagay mabaling Tansik ay laydo na Adi kami ngen man kagasata Okay langan sa
sika ulay intoy am-amuyan. Layat kung sika Lumail ilaka Man kay kayop kemrik na Man kalkaling etan Din kitong yarapan Do umila ka Maistapid na dila Iso nga sika kuma Di mangimaga Sinlayad mong sakin Magay problemas na Ada mailibak Kan maiilan na Ay manlayad kan sakin Adi kan man babain Tan sinopay Di pang tep-tepelanta Luy manis suirik nata Ipagabyon mong sakin, puray simpoy ikarya Ipaawit mong sakin, desay to nilada Puray kumbuyot pa'y na, henggarad sa dangga Ngam noon sika, matutinan dila Iso nga sika kuma, di mangimaga Sinlayad mong sakin, magay problemas na Ada mailibak Tan maiilan na ay manlayad kan sakin Hadi kan man babain tan sinopay Di pang tep-tepelanta Luy manis suirik nata Adak matlahidan na Yaman niya ngarot Say katataok na Uray amoy taan di At tuktok di kalugong Asay pangibagaam Magay panbabaina Iso nga sika kuma Di mangibaga Sinlayat mong sakin Magay problemas na Ada mailibak Kan maiilan na Ay manlayat kan sakin Adi kan man babain Tan sinopay Ipang tep-tepelanta Luy manis suirik nata Nang inawan dagun sakin Sinmula ay bain Enggay mungkit dinasi Malugi ang pensakin Iso nga sika kuma Di mangimaga Sinlayad mong sakin Magay problemas na Ada mailibak Tan maiilan na Ay manlayad kan sakin Adi kan man babain Tan sinopay Di
pang tepulanta Uy manis suirik na ta Iso nga sik ako di mangibaga Silayad mong sakit magay problemas na Ada mailibak tan maiilan na Ay manlayat kan sakit Halikan man babain tan sinopay Di pang tepulanta Uy manis suirik na ta Adakan malinglingan din ibagbagang Kanaman sakan laang di ang kapantungpalan Ngamayak mas daaw dakal nan baliwang Sisakan di sino katamuay udum ay nailang Ang kaat nan babawi gapusin kalkali Adakay man maikari tanay ay napubri Amok di makagaputan say inamag mo Magaiman din wang kuya wistas papartido Bakano sa edwani papil di importante Tan uray no ingrande no ibaw di maudi Bakan matkit di amin nga madoy na ilawan Man nasawat at ni man sinadas luman Aduy mailila pamilyay kamanisa Dakdaka di gastos dasinan kasaranda Inmay di usay taon ibaw ay manlayo Ananak at kasasag ang daiday maapiktaran Ngamnuwa di man bali san kanam naman Mga mungkatan magamot di mabalinan Alam at sanwang mo tasay kakapkapa Si siya di ikasal mo Si siya di anakam adalan Nuwaylay daniyos palasang Kastan yung tulagan Pagkansat magastusan Karkaro no utang Tatuwa ay layan yan Makaawat pa'y dadan Bayag ay ar-arumuksik Ngamagapay lang di mailas Namnama ngam naiyak kasing Manarumuksik Mangipapatis na napudnoy layat kong sika Ulay may supaan Nubakananggay sika Ulay mausak Nubakan tutuwana Ulay mabuyuyanak Nukutukuna Ulay numatuyak Nuwat ang angaw kuna Nanay kunika
siguro Tutuwa imanangan Sinapalabas na Tanay udwani pay Nan balbaliwak Sik ay nangidawat si Baru ay namnama Ulay may subaap Nuba kerenggay sik Ulay mausap Nuba kentut ewana Ulay mabuyuyanak Nubetekuna Ulay numateyak Nuwat ang angaw kuna Lalay denika Lalay denika Lalay desika Nusin panang riknang Adiak makapasa Magay sakit dinamnam ko Gapungan sinlayat ko Ngam ulay kamanina Yan baybay kuma Ay ikan kan taklata Nanriknak ang sika Ulay may sukbaak Lubak kerenggay sika Ulay mausak Lubak kentut ewana Ulay mabuyuyanak Nubetekuna Ulay numateyak Buat ang angaw kuna Ulay may sukbaak Lubak kerenggay sika Ulay mausak Lubak kentut ewana Take my hands and kiss my lips. I'm waiting for you until you come. You are the light, you shine my world. They can't deny that I need you. Can you see that I'm alone? I'm afraid of this lonely night. Someone said that you are gone, but I will love you forever.
Lùng á, làm chứ luôn. Nó đẹp xanh đây. Hả? Nó đẹp luôn. Đẹp đấy. Siêu khủng. Đẹp cho tôi dùng không? Khủng long. Có một số đưa đây. Cưng ơi, cưng ơi, có một số đưa đây. Tôi dùng anh. Thôi im lặng rồi, tao live chim á. Lái chim lái. Mấy con đâu tí cũng đẹp thầy. Mấy con 6 bị chim đấy. Siêu tô. Bảy tập cái từ ít thôi. Em thôi em. Được đây. Đây 7 đừng ngá, tôi đừng ngá. Trong năm chí mà vừa biết chia hay không cái sữa ơi này. Cắt bùng có mà. Ôi cho bà. Rạp vừa lên nhá. Siêu to luôn. Em mà thả cái bên ra. Thả ra cha. Rồi thả ra. Rồi ok. Em, dép. Kìa. Dép tao mềm mới là dép tao mềm. Siêu tô. Ồ làm anh em ạ. Khủng long. Siêu tô. Im tối dài khiếp. Sấy được anh. Sấy có nhiệm vụ ra lấy hàng đấy. Hàng to đến quang này. Hàng siêu khủng luôn. Màu này, màu siêu vip. Chim kia sơn anh ạ, chim gốc này, chim màu này. Màu siêu vip. Chà, một chim to kiếp. Mì lửa nha anh em. Mì lửa cả hai bên luôn. Mì lửa mà bồ to. Mì lửa này. Mì lửa bồ khủng long.
Hàng nha anh em, hàng này, hàng siêu vip to khủng long. Hàng này cũng chơi hàng của anh em. Chim này to cho bà. Siêu khủng. Con chim đi vip anh này, bộ siêu to luôn. Có mấy dài đòn. Những con chim review gọi là đẳng để chơi này. Chim đỉnh nó tốt thật. To cho bạn. Khủng long, hàng này hàng khủng long. Rồi, hàng này. Siêu khủng. Khủng long. Có em ạ. Có này. Siêu vip. Siêu vip. Chị dạ, xuống ăn trực. Có chuối. Siêu to luôn. Siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Anh em nào mua ốp đi cho em nhá. Hoặc gọi vô số điện thoại 037 37 28 428 nhá. Rồi, con chim từng con chim ở đây này. Chim bằng số vào đi các bác này. Bằng số này. To siêu to luôn. Chim gốc ghi sơn các bác nhá. Chim to quá. Khủng long. Đấy gà không phải là chim không? Gà. Gà con. Rồi lông lồi đúng không? Lông lấy bên chi nào? Vip. Đấy là hàng vip. Màu. Bù siêu to. Hàng này. Dỗ to quá. Dỗ to quá. Màu vip. Khủng long. Hàng đẹp rồi. Rồi. Tuyệt vời.
Hàng báo đẹp nhá, báo to nhá, không to là quay đầu nhá. Rồi, màu dày luôn. Bắt từng hộp ra con, mua ra con. Siêu to siêu đẹp. Lát nữa em sẽ lên video cho anh em xem nha. Đến về 200 con. Chim này, to cho bà. Chim to lắm. Chim siêu vip. Được rồi. Chào anh em nha, hôm em sẽ lên video nha.